Te yagani gaseng la da pertui ga Meghalaya Dog Owner and Supplier Association. Mut ka shortcut yung kaga MTOSA. Te ni dap jingkumen go kru da yo uji yakinong kitkam ki wapura. Te yakinong kitkam te da jit ile kaum presiden yaw ma balen fubru. Te hejo ipor yaw sekretari kamnga u Justin Pawa. Bat ter kinong krek kam yung gani gaseng. Ahini por nga siya dap jingkumen go kru. Ko wada yo ye ni gaseng bat yurti le wa uye ko le uchakri ya ki kon yong gani gari ke Meghalaya ko yong i yo gile ke jingtumu yong ki ko wa kam ki nong bu trok kam ki supplier yo imja gi hai kamai ke ji yong ki kate ke jingmut to for mi gani gaseng wo chakri ko woro hi kuntup yong gani Meghalaya krem da jet lai una bar te i ki bru Meghalaya wa uyen teli telaba i suru ni gaseng wa chakri ge i yo ye yu kamai ka ji kam ki wo ju kamai na du por ki man chwa ki ju ki ju krei ka thongo krei i ni gaseng ka jingmut yong ka da dep rai le wato kat kam man ngate i kinong bu truk i ko man supplier man no i ko chongsngi ki brugu na barwan bamlut ki ka ni ki ka kamai ka ji apo gari ni nyau trip nyau skum yong gari muluk ka tre ni gari ka muluk yong i karwete i kwa yu percha wa kinu ki wan bam jem hagani ka state ko yong i wato wa uyen percha i wato wa u kamai u yo u kamai ya ka hok yong i kat kam ka wada mut ko mangaseng wato wa boden ye kamai ka ji yong i apo gani gari muluk gari ka Meghalaya yong i kamenyi ka target to kajingmut wa haitai po Southwest Kasihil kat kauman gatte mut salan dalai digi yong kasi IL mut kathong yong gani kaseng le u bot den ga u kuntu ke sarkar hajing ito u gani kam pun smart ke sarkar u kam tam mi salan upalai ke kam upalai ke sitai po Southwest Kasihil ya i ni po janti IL ite to kathong ko target nagaliang kameng pon yong gani kaseng ulai ti chwaga tu nagaliang yong i kam ki tri truck hawala luti semi ko bon magji kamtam haitai hajar bat gaton yang gigari ko swing nimta onload mar u onload yagi simen yang company ndai kat ba diano gaton ron napo asam bunsin ke jing cha pendik yang i hagi pulit hagi enforcement yang ki asam katun gali yang gaseng da em hi target malumala bu jing tho chau DC yang gari boy dan ni chau komisioner yang ke transport wa upunyat ki khajak harap hakmat ui gi gaton uran gi gari kanang wa yulai sale ben hagi tagi kibru yang ga asam kamtam mek enforcement mag pulit sagawile hijing ito ugatu ganu fiction yang ga government go da ga garit nya to ka chiton ndai hadu kat ni gisi imbu mani wa yo i gatu garit tan ga tele bot din i hap HMI nagaliang kamtam nagaliang komisioner yang ga transport wa chigi waile wa man kani ka kam kat kam ka no notification gador ko wabo semen plan i naliang yung i dang kerpat di ki wato da gador wato asam Meghalaya side to da bai gador gatu tang wa palat i tienan kian biang gador memman ka kam waman Meghalaya dekat wa kam te i kerpat i yaki dang yele i le open yo wa kedua dor pada bu hadu berni te la di kit ki palat sabarni la yo man ge dor wato ijo kamada ai ga berni tau ai ga hakete la di ai gi la di tok wono chapo asam sa dang jengai chole imperi te tang wada kedua dor wada dap ya penbait tau ai bagi hakete ge dor mohau dunagi ya kete ge dor wada penbait wato nalom chunong haberni to kate dor tau ai gi kate dor la di kiri palat ya berni la di no haberni la kete to gasing gadang bodin ga